Bakwethu ikudibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Igama lami ngumfundisi Esindlovu, ngihamba labafundisi bami ababili uOP lo CK. Ithini bengakalibingeleli ngiphinde inombolo zocingo engiziphinda amaviki wonke u0718 44196. Kulapho ke esipha khona ugwalo oluthiwa Great Controversy ngesilungu, olukhuluma ngempikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane. Nxa ulufuna ngesilungu loba ngesindebele liyatholakala, siyabona sikunikeze. Kumbula umbuzo, kumbula ukwengeza, umuntu ongazwisisiyo, silapho bana sincedisana. Bafundisi, siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuleli iviki lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa senelise ukuthi ilizwi leli silizwisise kuhle, bese lisenza umahluko ezimpilweni zethu ngokulilalela kwethu. Mfundisi uOP Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Silokho sigxila encwadini kaSambulo isahluko sesikhombisa. Anti ngiqondile njalo? Yes, sicela ukuthi singeneni sijule phakathi kwayo incwadi kaSambulo. Mfundisi CK, ufuna ukubana usibalele singakayikhatshana. Siyabonga, ngizafunda isahluko sesikhombisa kusukela evesini lesine, ngoba ngeviki elidlulileyo sifundile amavesi amathathu akuqala. Ngizaqalisela evesini lesine. Ibisisithi yona ke ngasengitshelwa ubunengi bababekwa uphawu baba zinkulungwane ezili144 ababekwa uphawu ezizweni zonke zako-Israyeli. Esizweni sakoJuda babekwa uphawu abazinkulungwane ezili12. Esizweni sakoRubheni baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoGad baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sako-Asheri baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoNaftali baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoManase baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoSimiyoni baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoLevi baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sako-Isakhari baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoZebuloni baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoJosefa baba zinkulungwane ezili12. Esizweni sakoBenjamini baba zinkulungwane ezili12. Emva kwalokho ngakhangela ngabona ixuku elikhulu elingela kubalwa umuntu elivela kuzo zonke izizwe nakuyo yonke imihlobo lakibo bonke abantu lasezindimini zonke limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwewundlu. Lambethe ingubo ezimhlophe, liphethe ingatsha zamalala ezandleni. Haleluya. Lemeza ngelizwi elikhulu lisithi, ukunqoba kungokukaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi nokwewundlu. Izithunywa zonke zazimi zihanqe isihlalo sobukhosi labadala lezidalwa ezine eziphilayo zaziwisela phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zikhonza uNkulunkulu zisithi, Amen. Ukudunyiswa lobukhosi lokuhlakanipha lokubonga lodumo lamandla lokunqoba kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini. Haleluya. Omunye wabadala wasesithi kimi, ngobani laba abambethe ingubo ezimhlophe? Futhi bavela ngaphi na? Ngase ngisithi kuye, Nkosi, nguwe waziyo. Wasesithi kimi, laba yibo abaphume ezinhluphekweni ezinkulu, bagezisa ingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lewundlu. Ngakho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe. Lohleziyo esihlalweni sobukhosi uza kuhlala labo. Kabasayi kulamba, kabasayi koma, kabasayi kutshiswa lilanga, ukutshisa konke, ngoba iwundlu eliphakathi kwesihlalo sobukhosi liza kuba ngumalusi wabo.
libaholele emthonjeni yamanzi okuphila. noNkulunkulu uza kuzesula inyembezi zonke emehlweni abo. Haleluya mfundisi, siyabonga, uyibale kahle. Imnandi indaba endebeni yesihambi. Mfundisi OB akusithathe. Siyabonga. Sithathela iviki eliphelileyo. Siyakhumbula ukuthi sivezile ukuthi uphawu lukaNkulunkulu yisimilo sikaNkulunkulu. Sase siveza ukuthi umoya engcwele nguyofaka uphawu ngokuguqula izingqondo zethu esincedisa ukugcina imithetho kaNkulunkulu eyiyo eyisimilo sikaNkulunkulu. So umoya engcwele uyasebenza empilweni yomuntu ngamunye ngamunye omvumelayo ngokukhetha kwakhe. So lapha ke ivile sesivezela lapha ukuthi uJohane wezwa inani nalabo ababekwa uphawu. Walizwa inani lokuthi lali 144,000. So engcenye singathinta okumbalwa lapha iviki ephelileyo sike sathinta ngemifanekiso embalwa esetshenziswa kulesi sahluko. Sithintile lapha ukuthi kule mimoya esetshenziswa kulezi zihlahla. So kusitsho ukuthi inani leli uJohane alizwayo linani elingumfanekiso. Kasiyo number sibisibili ukuthi ngokubala 1 by 1 by 144,000 ekungathiwa ngesikhiwa is not a literal number. So ingumfanekiso. Umfanekiso lo uthathelwa ngaphi? Ungakhangela koIsrayeli kwakulama tribes angu-12. So babejwayele ukuthi nxa bebala inamba zabo, nxa befuna ukuveza ukuphelela kolutho basebenzisa unumber 12 okuthiwa ngama multiples of 12. Kwesinye isikhathi babesiba lokubizwa kuthiwa i-military unit, isquad samabutho babesebenzisa 12,000 inamba ezilabo 12 ngoba kwakulama tribes angu-12. So nxa besebenzisa inamba elama multiples aka-12 kuthi ukuthi bakhuluma ngokuphelela. So inamba le 144,000 uJohane ayizwayo yinamba emuntwini ongumJuda nxa elalele uyabe sizwa ukuthi yinamba eveza ukuphelela. So kusitsho ukuthi inamba le uJohane ayizwayo eyabantu ababe kuphawu kayisiyo namba 144,000 ngokubala, kodwa iveza ukuphelela kwabantwana bakaNkulunkulu abaza kusindiswa, kumbe ukuphelelwa kwabantwana bakaNkulunkulu abaza kufakwa uphawu ezikhathini zokugcina. So kumele sikunanzele ukuthi inamba engumfanekiso kayisiyo namba eliteral nxa sikukhangela. Nxa singacabanga mfundisi singakayi ku-CK ukuthi sibili umuntu angathi inamba sibili eyabantu ababalwayo, umhlaba lo isikhathi sabantu abaphilayo sibamba i-8 billion kunjalo. Pho i-144,000 vele kuya kuyinamba encane kakhulu. Omunye washo wathi ngangcono into enyekelelo kuyetshela ngoba uthi vele kangingeni. Siyabonga. So engcenye ngingagcizelela futhi nxa sichazisa iBhayibhili kulento ekubizwa kuthiwa ngesikhiwa yi-consistency. Asingeke sathi esahlukweni esifana nawo sithi thina imimoya ingumfanekiso, ulwandle lungumfanekiso, kodwa sesithi number literal. Khonapho siyabe singasachazisa iBhayibhili ngokwethembeka. So kumele ukuthi sinanzele ukuthi isahluko lesivele silemfanekiso embalwa esiyiveza goqela lenani elivezwa lapha. Siyabonga mfundisi, siyabonga. Ngiyakwazi bakhona abacanga ukuthi 144,000 inamba yabantu ababalwayo, kodwa sikuchazisile mfundisi CK. Sithathe usingenise kuTestament elitsha ikakhulu ngo-Israyeli ukuthi kuthiwani ngo-Israyeli. Siyabonga mfundisi. Bani u-Israyeli kuTestament elitsha? Siyabonga mfundisi wami. Ngizaqala ngokufunda incwadi yabaseGalatia sahluko sesithathu. Ivesi ngelika 28 lelika 29 iyasivezela ukubana ke ngubani lo uIsrael esikhuluma ngaye. KwabaseGalatia ngo3 verse ngelika 28 lelika 29 ithi yona ke akukho umJuda lomGreki, akukho obotshiweyo lokhululekileyo, akukho owesilisa lowesifazana, ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu. Uba lingaba kaKristu liyinzalo kaAbrahama, liyizindlalifa njengokwathenjiswayo. So ke nxa sikhuluma ngoIsrael lapha ke iBhayibheli liyasivezela ikakhulu ngokuloba kwaApostle Paul lapha ke ukubana ke akusakhethi umuntu ukuthi ngowesiJuda yini, ngoba besiJuda yibo ababezitshela ukuthi yibo bodwa abayinzalo kaAbrahama. Akusakhethi futhi ukuthi ngumGreki ngoba yibo ababizwa kuthiwa kuyini ngabesizweni. Ngenxa yokuthi bonke sebamukele uKristu, sebemunye kuKristu, yibo ababizwa liBhayibheli ukubana ke nguye uIsrael wakomoya.
ungayafunda futhi lencwadi yabaseRoma amavesi isahluko sesine ivesi ngelika 11 lelika 12 isahluko sesibili ivesi ngelika 28 lelika 29 lawo futhi wona la amavesi achaza into efana nayo okusenza ukuthi sonke njengoba ke sesimunye kuKristu sesingu-Israyeli wakomoya. Bengithi mfundisi uzahluka ukuqume kuhle ukuthi kuqumeka ngapi ikakhulu esiphambanweni. Angithi uJesu esifa laphana etempelini kwakule ndawo ebhalwe ukuthi laba ngabezizwe kunjalo ungaquma lapha vele uyafa wawungavunyelwa ukuthi umuntu wezizwe uqume leyo ndawo kunjalo mfundisi. Ngithi nxa uzasincedisa kwampana ukuthi uJesu isiphambano sakhe imhlobo yabantu izindimi imbala konke esehlukanisana ngakho isiphambano sekulungisa njani ukuze nxa kuthiwa uIsrael bengithi siyabonga mfundisi wami sinanzelela ukuthi ekufeni kukaJesu esiphambanweni iBhayibheli kuMathewu ngale likubeka kube sobala kuTestament kuma Synoptic Gospel ukubana ke even le curtain elalivalela ukuthi umuntu angaboni okuphakathi kwendaweni engcwele ladabuka kwakusitsho ukuthi kathesi umuntu wonke usevulelwe usindiso sesilingana esiphambanweni akusekho wesilisa kumbe wesifazana akusela umhlobo othile sonke sesisindiswa ngoJesu. So ke ngokukhetha uJesu uzananzela ukuthi emuva ngale antsho amaJuda bona babesoka ngokwenyama kathesi ukusoka okuyikho njengokuthi kwaMpostoli Paul kwase kuba seRoma ukusoka kwani kwenhliziyo. So ke ngenxa yokuthi umuntu seyamukele uJesu njengenkosi lomsindisi uyabususokile ngokwenhliziyo usuyindodana kaAbrahama suyindlalifa lombuso wezulu. Siyabonga ngiyakwazi ukuthi kunenge singakukhuluma kuleyo ndaba. Ngezinye indlela lapha nxa sesikhuluma ngoIsrael kuSambulo 7 sesisukile kudala kuIsrael ngokwenyama ngoba vele sesikuTestament elitsha ngapha kwesiphambano. So yikho sithi thina ile yimifanekiso evezwayo akusakhulunywa ngoIsrael ngokwenyama kodwa kukhulunywa ngoIsrael ngokwakomoya. Bengithi nxa imfundisi la khona ukhane singakufaka ukuthi ukukhanda kukaStefani seke sakukhuluma kunjalo ukuthi amaJuda babephiwe ithuba kusiyafika ku-AD 34 ngemva kwalokho umuso wabo ukuthi bayisizwe esikhethwekileyo wavalwa khona phansi bamukeleka as individuals nxa bevuma uJesu basokuvulelwa labantu bezizweni ukuthi bangene. Siyabonga angazi ngo-Obio sincedisayo ukuthi uPaul lungasi siyaphambili ngoSambulo 7 verse 3 sisithini ngalokho. So lokho sifisa ukugcizelela indaba le ukuthi akubekwa uphawu oIsrael ngokwenyama kodwa iBhayibheli lapho ithi yona yathi lingoni umhlaba lolwandle lezihlahla size sibeke uphawu emabunzini ezinceku zikaNkulunkulu. So ngezinye indlela iBhayibheli ithi yona ababeka uphawu yizinceku zikaNkulunkulu. So ngezinye indlela iBhayibheli kayehlukanisi abantu ngemihlobo. So ababeka uphawu lapha kasomaJuda ngokwenyama kodwa ngabantu abazinceku zikaNkulunkulu. Abazinceku zikaNkulunkulu ngabanjani? Ngabavuma ukwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Babe sebevumela umoya engcwele abaphawule ngokubanika amandla ukugcina imithetho kaNkulunkulu esithe yiyo eluphawu lukaNkulunkulu eveza isimilo sikaNkulunkulu. So indaba yokubeka uphawu kasondaba yamaJuda hodwa. Lapho kuyenza kubizwe ukuthi abangu 12,000 koJuda abangu 12,000 koRubeni yindlela yeBhayibheli yokufanekisa njengoba laba abantu abangu 12 bamele ukuphelela kwesizwe sako-Israel. So bayibetshengisa ukuthi uNkulunkulu uyabeka uphawu ibandla lakhe lonke ngokuphelela umhlaba njani wonke kasoze ehlukanise abantu ngemihlobo. Oyinceku kaNkulunkulu evumela umoya engcwele engqondweni yakhe uyabekwa uphawu ungakhathalekile ukuthi uvela kuphi umhlobo. Okumqoka yikukhetha ukulandela uJesu. Mfundisi ansoze ngekele udlule kulamhlanje kulento enxa kuza ngehlula ukubeka ngesindebele ukubandlululana ngemhlobo kunjalo bandlululana ngemibala bandlululana kunengi ngeke nguqedwe kunjalo. Singakubeka kanjani kubalalela abasizwayo ukuthi nxa usithi izinceku zikaNkulunkulu kakulamngcele kunjalo kakulambala kakula ukuthi ngikhuluma kakulalimo ivela kuphi umhlobo lombala onjani ungasincedisa kanjani ngoba leyo nto iyahlupha khona lapha kakhulu eAfrika lapha iludubo ungazi ukubona
angazi mbe ukuthi indimi zethu ziningi kakhulu kuyaxoxa lo moya sithi kibo kule 200 indimi kube indimi eziningi kakhulu mbe kuyini angazi kodwa ke yinto ngiyazi ukuthi bayabandlulana kwezinye indawo kunjalo kodwa ngikhuluma kwakithi engikwazi ukuthi singancedisana njani into eqhathekileyo yikuza kuJesu nxa umuntu esebuye kuJesu nxa sengibuye kuJesu ngingabuyi ebandleni kumbe enkonzweni ngifuna ukuthi engcenyo lwami ulimi wami umbala ube phezulu kulo wabanye ngoba kuNkulunkulu abantu bonke banjani bayalingana uJesu usithanda sonke ngezinye indlela into enkulu kakhulu edingakala kithi sonke endabeni leyo kwehlukanisana ukuthi sibe kwazi uJesu asifundise ukuthanda abantu njani bonke ngoba nxa ngizonda umuntu okhuluma olunye ulimi thina sithi siyezulwini elilodwa kuvele kakuvumi ngoba ngeke siyehlala ndawonye ezulwini thina besicabana ngapi emhlabeni so indaba leyi idinga ukuthi siyilungisise masinyane ngokuya kuJesu sivumele ukuthi uthando lukaJesu lusigcwalise ezinhlizweni zethu nxa singaluvumela uthando lolo luzasincedisa ukuthi singabandlululani ngembala kumbe ngemihlobo kodwa senelisa ukuthi sithandane njalo singeyisani njalo singasikhukhumezi ukudlula abanye kodwa sonke sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngaphansi kwegazi likaJesu. Siyabonga mfundisi CK kuyini uJohana kubonayo esezwi inombolo leya yabizwayo. Ngiyabonga mfundisi wami sizafunda njalo uSambulo 7 ivesi ngelika 9 sinanzelela ukuthi wayesembonweni uthe nxa esembonweni wasesizwa kodwa ke ivesi ngelika 9 liyacacisa ukuthi wasebona so ke ngizafunda lapha ithena ke emva kwalokho ngakhangela ngabona ixuku elikhulu elingela kubalwa muntu elivela kuzo zonke izizwe lakuyo yonke imhlobo lakibo bonke abantu nasezindimini zonke limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwewundlu lambethe ingubo ezimhlophe liphethe ingatsha zamalala ezandleni so ke uJohane lapha wabona ixuku elingela kubalwa ngile yiyo naliyana ke yacaswa ngumphofu lapha ukuthi u144,000 wana besikhuluma ngaye ungumfanekiso ngoba nxa sokubaliswa anjalo kubaliswa ezindlini zonke zamadodana ali12 aka Jacob so ke omunye umuntu angacabanga ukuthi 144 njengoba ke chilo lapha ke but le incazelo ekavesi ngu9 lapha iyasicasisela ukuthi laba bantu baliningi elingela kubalo abavela emhlabeni ezizweni zonke. Hayi ngibona kuyacaca. Mfundisi OP isikhuluma ngezimilo zabo laba bantu ukuthinta kancane. Siyabonga. Sitheni ngezimilo zabo. Siyabonga. So singakhangela eBhayibhelini khona phana njalo kuSambulo 7 ivesi ngelika 9 iyabalwa lapha ngifisa ukuthi ngikhangele ukucineni lapha kuthiwa owakuqala lapha kuthiwa bembethe ingubo ezimhlophe. Ukumbatha ingubo ezimhlophe lokhu ukuthi ukuthini kumele ukulunga kukaJesu so ngezindlela abantu laba ababizwa kuthiwa liqhuku elingela kubala kumbe abahlengwa lapha babe kuphawu sibona ukuthi ngabantu abathe behamba emhlabeni bamukela umusa kaNkulunkulu bavumela ukuthi umoya engcwele abahlambulule izimilo zabo ingqondo zabo zaguqulwa njengalokho alokukhulunywa kuFilipi 2 verse 5 kayibe kini leyo ngqondo kuKristu Jesu so ngabantu abaguqulwe izimilo zabo ngenxa yokuvumela umusa kaNkulunkulu yikho ukuthi abambethe ingubo ezimhlophe ezimele ukulunga kukaJesu abakuphiwayo lalokho umoya engcwele akubumbayo ezimilweni zabo bese kuthiwa baphethe ingatsha zamalala esikhiwithi palm branches kusitsho ukuthi ingatsha zamalala nxa zazithwalwa ngumfuziselo wokunqoba so abantu laba kuthi ukuthi bangenile kumpikazi enkulu yokulwa lesono benze njani banqoba so nxa bephethe lapha izingatsha lezi kutshengisa ukuthi bangabanqobi sebehlengiwe sebesindisiwe sebesiya kuphila beloThixo iphakade lonke then ungaya ku verse 14 uverse 14 uthi yena wathi kuye Inkosi nguwe okwaziyo wasesithi kimi
laba yilabo abadlule phakathi kokuhlupheka okukhulu esikithi great tribulation. Ngezinye indlela abantu laba esibathola lapha bayafana lalabana abakhulunywa ngale kuDaniel chapter 12 abangena ukuthi esikhathini sokuhlupheka esingazake sibe khona selokho kwaba lomuntu emhlabeni. Yibo abantu okukhulunywa ngabo lapha. Ngendlela baphile ngesikhathi sokugcina embalini yomhlaba. Abafundi beBhayibheli abaningi bayavumelana ukuthi isikhathi lesi siyakwenzakala ngesikhathi uJesu sephumile endaweni engcwele. Isikhathi lesi okuthiwa isikhathi sokuhlupheka okukhulu. Nxa ukhangela uDaniel chapter 12. So abantu laba bephila ezikhathini ezinjalo balile ukukhothamela uSathane. Balile ukuthi bamukele uphawu olungayisilo lukaNkulunkulu. Bathi thina sizakuma entandweni kaNkulunkulu laloba kusitsho ukufa lokuhlupheka. So baphile esikhathini esingazake sibe khona embalini yomhlaba kodwa bahlambulula izingubo zabo egazini leWundlu. Ngezindlela banqoba ngomusa wegazi likaJesu. Siyabonga mfundisi CK kulombuzo lapha obuzwayo kuSambulo 6 verse 17. Ophendula kuSambulo 7. Enxa ungasincedisa ukuthi umbuzo lo uphi impendulo yipi ithini? Siyabonga. Umbuzo utholakala kuSambulo isahluko ngesika 6 ivesi ngelika 17 umuca wokugcina. Sike sawubala sizawuphinda futhi. Uthi ngobani abalamandla okuma na? Ivesi ngelika 9 kuSambulo ngo7 abe sesithi ke ngizafunda phezulu bese ngisiya ikakhulu lapho ukuphendula umbuzo lowo. Uthi emva kwalokho ngakhangela ngabona ixuku elikhulu elingela kubalwa umuntu elivela kuzo zonke izizwe lakuyo yonke imhlobo lakibo bonke abantu lasezindimini zonke limi phambi kwesihlalo sobukhosi. So ke abazakuma lixuku leli elingela kubalwa elivela ezizweni zonke ezindimini zonke emhlotsheni yonke lakubo bonke abakhile emhlabeni ababekwe uphawu emabunzini yibo ababonakala bemile yibo abazakuma. Mfundisi sincedisa umlalelo olaleleyo kulalele kaThesi ukuthi yena uzazibone sima yini. Kudingakalani? Siyabonga. Uze la athi umfundisi ukhuluma ngabazakuma phambi kwehlelo sobukhosi bembethe ezimhlophe mina ukuthi ngibe khonapho kudingakalani? Siyabonga. Ngizabuyela kuTestamente elidala. Isono singakangeni kuAdam loEva. Adam loEva bengakoni babe mamukela uNkulunkulu bekhulumisana naye ubuso ngobuso. Sebewonileke esesiza njengokwenjayelo uNkulunkulu babaleka. Okuza kwenza ukuthi umlaleli nami sime yikubana ke simlalele uNkulunkulu sigcine njengokubana ke sijilo imilayo yakhe yona leyana eveza isimilo sakhe eyiyona isisekelo sikahulumende kaNkulunkulu. Singenza njalo sizakuma kodwa ke singehluleka ukwenza njalo njengobana ke uAdam noEva sebengasalalelanga uNkulunkulu babaleka. Yibo phela labana okuthiwa bathi sokuzamazama komhlaba babonakala bebaleka emadwaleni lasezintabeni bememeza ezintabeni lasematsheni ukubana ke siweleni ngoba babe bengalalelanga lokho kuvunwa uNkulunkulu bengamukelanga uJesu njengenkosi lomsindisi. Siyabonga. Mfundisi obhenqa sibanga uyigqiba lapha. Siyabonga. Kulesithembiso bani nalabo ababekuphawu? Siyabonga. Kulesithembiso esihle okumangalisayo engifisa ukuthi ngabe siyasigagadlela njengabantwana bakaNkulunkulu. Ithi yona lapha ngakho baphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu njalo bayamkhonza ubusuku lemini ethempelini lakhe. Lo ohlezi esihlalweni uza kuhlala phakathi kwabo. Kabasayi kulamba futhi kabasayi koma. Lelanga kalisayi kubatshisa ngitsho lokutshisa konke. Ngoba iwundlu eliphakathi kwabo liza kubelusa libathungamelele emithonjeni yamanzi okuphila. Njalo uNkulunkulu uza kwesula zonke izinyembezi emehlweni abo. So emhlabeni lapha indlala mbona iyasikhathaza. Ngenye yezinto ezisihluphayo. Kodwa iBhayibheli lithi likhona ilizwe elingela ndlala.
umlaleli ungaba lethuba lokuya khona lapho ungalanjwa khona, lami ngingaba lethuba. So iBhayibheli lithi yona akusayi kukhalwa ngendlala, akusayi kukhalwa ngokoma. Kule nsuku esikhala lapho ukuthi bekule ndlala kungela amanzi, kodwa kulelo zwe kuthiwa akula ozakoma. Njalo lelanga siyakhala ngalo izikhathi zonke ukuthi liyasitshisa, kodwa lapha kuthiwa ilanga kaliyi kusitshisa laloba yiwuphi umhlobo wokuchisa. Ngenxa yani? Ngoba iwundlu uJesu uzabe ephakathi kwethu eselusa, sesimbona ngobuso ngobuso. Kuthiwa uzasithungamelela emthonjeni yamanzi okuphila. Ibisithi yona kuza kwesula zonke izinyembezi emehlweni. Ngabona akula muntu ophila emhlabeni lapha, bembala okunye okuyi-article kweyindawo ukuthi akula muntu ongazalwa aze ayekufa engazange akhiphe izinyembezi. Abanye bangakhipha ezindutshwana, abanye bangakhipha eziningi, kodwa wonke umuntu ozele lapha emhlabeni uyakhala izinyembezi. So sikhona isithembiso la esokuthi inyembezi ziza kwesula. So ngingaba lelungelo lokuyangena khona, lawe mlaleli ungaba lelungelo, kakuvalelwa umuntu phandle, kuya ngokukhetha kwakho. Bafundisi siyabonga, ngithemba ukuthi uma sigqiba kuhle sizama ukufaka ithiwa into ifakwa xa ufulela ngamathikili Isihlothi. Sifake isihlothi kakuhle ke ukuthi inselela bani esingayinika, isahluko esimnandi engisithandayo kakhulu, siphetha kamnandi kunjalo ukuthi ilanga soyokwatshisa akuseba khona ukufa. Ngamafitshane nxa sigqiba sikhe. Siyabonga mfundisi wami, ungananzelela lapha esikuthola kusambulo lami kusambulo esahluko ngesika 7 sinanzelela ukuthi yebo izihlupheko ziza kuba khona njengoba kuDaniel chapter 12 wakutsho lo Matthew 24 wakutsho, kodwa okuqhakathekileyo yikubana ke sime sikhethe uJesu, simlalele. Singamlalela phezulu kokudlula ezintweni zonke ezisihlukuluzayo, ekugcineni silakho ukuthola impilo engapheliyo lokuthola izinto ezingasoze siphinde zithi sihlukuluze futhi esikhala ngazo lapha emhlabeni. So ukuhle ukuthi kasimlaleleni uNkulunkulu senza ukufunayo. Siyabonga mfundisi OP, half a second. Ngikhuthaza umlaleli ukuthi chisekela ukuba ngomunye waleli qula. Chisekela ukuyafika kulelo zwe lapho ungela kufa khona, ungela zinyembezi khona, ungela ndlala khona, ungela koma khona. Ungathola lokho uzuze konke. Unjani balaleli napha bafundisi, chisekela ukuthi lawe uyengena kulelo lizwe. Omunye uhlabelayo wathi ngesilungu, Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Lilungelo lakho, indawo yakho, uJesu wakufela, uJesu wasinika konke. Kuyini ungakwenza uswelakale ungabi khona kunengi elingelakubalwa. Ngutshiyela inqobe, asidibane njalo kuvikela izayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Akhohlwa, thumela umbiko wakho kunombolo zocingo eziphiweyo, sihlangane sincedisane umthandazo wethu omkhulu ngoba ingxenye yalabo abazasindiswa. Inkosi kubusise, siyabonga.